Es una historia, no son ande de maestros y escultores, de brailardos y mercantes, tempios, camineras y estradones, quinzas tumbas a montones, quinzos guardianos gigantes. Esta es la guerra de Sardinia, de Saavedra esforzada, da esos gigantes. Este braigada son esos gigantes de Sardinia, de Montebrama, esa herencia, cabra sa descendencia, Susan Benesù. Colosales pedras colocadas en sos portones asintrada, en sos tomos de sorres, mirando tua furiosas pianuras, dominando esas alturas que esa guardia rizza in te. E vede una corazza inquintada, in sos brazos os estada, que a larguidas essere. Arcos, escudos y espadas, triballados en esas pedras, en esas maestrías arcanas. Costa esa guerra de Sardinia, de Saavedra esforzada, da esos gigantes. Este braigada son esos gigantes de Sardinia, de Montebrama, esa herencia, cabra sa descendencia, Susan Benesù. Questa es historia milenaria, que sominen a memoria, que noi somos connotu. Questa no es saber redottu, no es saber esos valentes, ma es sair de esos gigantes. Questa es la guerra de Sardinia, de Saavedra esforzada, da esos gigantes. Este braigada son esos gigantes de Sardinia, de Montebrama, esa herencia, cabra sa descendencia, Susan Benesù. Allora, ti sei divertito? Sì, sai che sono stato nel 1971? Davvero? Sai che nessuno usava il cellulare? Ma nel 1971 non esistevano i cellulari. Ah, ecco perché non me l'hanno prestato.